Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wala. Apa nakamuleng-leng laing man ang kalman. Inungtan man siguro ni auntie, ah. Simut ano kasta. Kaya nung nakita man ni kalman na nakamuleng-leng. Kaya't nasawain. Kanayon ng ungtan yan time. Kituwain. Imbag siga, tasan na kang ungtan ni Nana Tuyang. Ay, isuat yung ta. Padasin na nga ungta-ungtan ta. Makita na. Ay, kasi mo niyang kalmaw. Kasi man, tadamagag no apay ang nakamuleng-leng. Aray! Pariting! Kasarsaritan nak pa rin. Talaga nakamuleng-leng kalata, paray. Ah. Inungtan nakakadin ni Maribanang. Nagkunamon. Una, ta nakamuleng-leng ka manan, edi kalman. Hay. Ay, unay mo dahil na panagsinay mo, paray. Nagunag. Problemado kan sa. Awan pa'y makukwarta. Dahil tati panunutan. Apay katawa ka. Apay nakakatkatawa no awan kwarta ti tao. Apay ko mga agmuleng-leng ka kastangay. Agkatawa ka kidiya, paray. Ay, apay kumaga katawa ak. Tapdosan amadlaw nga awang kwarta ma. Ah. Oh, kas kanyak. Madlaw ayang awan makukwartak. Naa, apay nga agkatkatawa ka kabadong. Anya ti nakakatkatawa. Naa, sana kitaan. Oh, Hey. anya ti nakakatkatawa di ti rupak. Ay, siga akin di mo't baray. Ikat katawa latan ti kinaawan ti kwartak. Naa, sa kay uray mo la itangad-tangad ti panagkatkatawam. Ay. Weston, kita man na eh. Kita na kita na nakal nga abot ti agungmaw. Tapay maray. Nakaamamak na kita na nakal nga abot ti agungmaw. Ay, awan pulos kwartak kay. Iyamok, imbagam lang arudan. Ay, pautangan naman kidi maray. Sa anak nga agpapautang ita. Ditag katawa ka manan. Kaya pinakakatawa iti imbagak. Imbis nga kung nga maray, agkatawak latan. Ay, thank you, amaray. Thank you. Naa, thank you, pay. Anya ngay nga raw, ti sidaan ta ita. Saan ka kadinga kung ungay tuyang? Kunak amapan ka umutang ijay tirsina ni Marikwanang. Saan nga rod ka nun ngagpautang? Mangan kang ag may mesa. Ungat ka lang nga ungit, mate. Kita man, nagadun dagiti kuret-tiret di tarupan. Ay, awan lang nga rod, makukwarta ti taon, awan pa'y masida. Ha? Kasano nga taan? Ay, unay ka na ya. Pakaistrisam tumo aming ngamen. Tulatin na ka. Naragsakak lata. Ure awan makukwarta. Dinakman ipadpadakan ka? Ay, natuyang, agkatawa ka. Ure awan makukwartam. Tulatin na kami na. Ay, diyak kaya. Umubing tilang ang tuyang. Padasim kami na. Mano atawan ti umubingak. Agbalin sweet 60. Ila. Ay, padasa man nga raw. Nyati maliknam. Ay na, maya abadong. Kaslo umubingag pa'y sotirek na. Ay! Sige tuyang. Ikatawa ta. Ure nawan si Denta. Ure nawan kwartada. Antay, saan ba't nagtagtaga rin yung kal? Bayam Ay, kastana talaga. Inong tamsaman nga minay. Saan ko nga ungungtan kwarog? Tamok nga awan makukwarta na. Ha? Awan man ang kwartanan. Ay, kasla di mo mat kabisado ni uncle mo. No awan kwarta na, nakamuleng-leng. Saan nga agtagtagare? Ika mga min iti kwartana, tapno saan ang nakamuleng-leng laeng. Awan nga rod maitad ko, kwarog. Iso abay am nga agmuleng-leng lata. Kapitan, adto yan dagiti pirmaam. Kanyat ibagbagam. Kunak, dagito yan dagiti pirmaam. Kakapsutak nga agpirma.
Ay, itay ka pa yan nakatugaw dita, kapitan. Ah, Nakamuleng-leng kamot nga, men. apay mabayag pa iti honorarium tayo. Mabayag pay. Anya pa'y laang ti aldaw ita. Ipanaw mo nga ron kita pirma dito isang wanak na masadutang nga agpirma. Kaanom nga ron ngay apirmaan dagita, oy, kapitan. Inton ada kwarta. Nagregat talaga, no awan makukwartaan niya. Kawan, asino nga mintinang ibaga ang mayat tirik na, no awan kwarta ti tao. Niinteng, nakamuleng-leng latan no awan kwarta na. Naunget pa'y. Apay nga agpaiso akas jay ni kapitan na. Nadlaw ko pa'y kenkwana, asaan na akay at trabaho no awan kwarta na. Ay, jak tupay pulos maibaon ni Jabalay. Nag-aaway kami na Ay, agdamdamin. ada siguro kwarta ni Marito yang anya. Ay, huwag nga rod. Tauray la agkanta-kanta. Huwag nga rod, Manglalait Nadaytan. kami. Tanapanglaw kami nga agdamdamili. Aw, agkakanta tayon ko kumaray. Ay, wan, amo may, ado ti kwartam. Iso nga agkanta-kanta ka akasta. Ay, mano tinakabulsakan ka, Maray. Ay, saan amadlaw nga awan makukwarta kanya? Nga main, naragsaka. Jackpot chan nga awan kwartam. Ay, mamati ka kaday, marikwanang. Imposible mat nga awan kwartam, marituyang. Awan ko kumaray. Kitain nyo to'y bulsak. Aw, bot-bot pay. Ay, unay kan. Tauray mo lain ruar, day ta naabutan abulsa ti daster mo. Ay, saan amadlaw nga awan kwarta? Tanaragsaka klata. Nag-aaway kami agdamdamili. Naragsak tibiyag may awan duk-duk. Kanta kayo maduan. Ay, katuladak matanan ni Marituyang tapno saan amadlaw nga awan kwarta me, Maray. Sigay, agkanta tayaw. Sige. Taga-away kami nga agdamdamilay. Naragsak Saan nga agpay so tibiyag may amadlaw, tanaragsak kayo adwa. may Nagrigat nga sit gan ni Uncle Kaw. Wen ta saan pulos nga umisam? Saan pa'y nga agtagtagaray? Iso nga ro da dya ako no mas asidagkan kwa na. Oray to, pa'y da kami akakagawad na. Saan mi ama asitgan? May mayat pa'y amapan ko asit gan ni tata ba daw. Tanaragsak ka kasarsarita. Ay, pudno dahi ta, kwarog. Oray awan kwartana, nakaisam kan agkat katawalat ta. Nga raw. Nakaragragsak ni tata ba daw. Oh, nakita ni kwarog. Kanya ter aramida na ijabalay da pare ba daw. Ay, mas kay kayat nanti mapan ijay. Tangamen, naragsak akasarsarita ni Pari Badong. Sana kaskan ka, anak kami suot akanayon. Ada gayang kwarta na. Agpapada tayo lang met nga awan makukwarta na. Saan la amadlaw, tanakaisam akanayon. Ay, narigat ti agisem-isem no awan ko kwarta. Ay, no kasta kalatan, inteng. Inot met nga aday wanda ka, dagiti gagayam mo. Abay, ay natikat katawan niya. Nangagayam ni nanatuyang ti panagkatkatawa tata ba daw. Katumay kamot na makikatkatawa ka na kamay. Umay kan nanatuyang tanaragsak tayaw no talo tayong agkakatawa. Iso nga ron kadamdamagak no anya tikat katawaan niya. Ako arog. Apa nga agpaiso nga agkatkatawa ta? Jakmot malagi po no apa tata ba daw. San may magamaw. Malagip kaon. Awan ngamin makukwarta ta, iso anaragsak ta, tata ba daw. Ay, huwag gayam. Kahit nang gayan da kami natuyang.
Tapno naragragsak tayo at halaw. Ay, andan kwartak. Na, ay, Ay, sus. sumangpot kan, Inteng. Kita mga dakon, damagang pailaan. Ah, nagmayat matiisam mo. Andan kwartak. Makit-kitam dati pakpakita. Adan kwartam. Oo. Ay, isumot lagayam anak kaisam ka. Ay, naraksa ka kaon. Ay, ayan di kwarog. Ay, adamanen ijabalay da pari badong kan marituyang. Apay, saan nga agawid? Ay, kahit saan kamot ngamin ang matagtagar eh. Iso aday jay, saan mo ten nga imay. Agtagari ak itan. Kita man kit nakaragragsa ka kon. Ay, awan mo ten. Kakadwa makagawad nga umasidikan niya ka. Ay, kamabuteng da ah. Apay kano? Naungat kakano ngamin no awang kwartam. Ay, adang kwartak. Iso akas makita. Naka-ismaili ako. Na, may salaang mat nga aldaw anak kaisam ka no da kwartam. Na, Mas ad-ado ti aldaw anak kami suot ka. ay, ayan da secretary ken treasurer. Uray isuda. Sanda kaya ti umasidagkan ka, tamabuteng da. Ah. Uray tupay nga mindag iti kabaranggayan tayo, kat kabuteng da ka, kapitan. Tidakes na, no nakamisuot ka akanayon, ay umatap dagiti tattauken ka, inteng. Day tagarot ti pampanunutan. Ay sapay dandanin ti eleksyon. Ah. No saan ka nga umisam-isam, basiton ti mangibotos ken ka. Ay, wala niya. Ti aramidem, awan man wenno adda ti kwartam, umisam kalata. Nasken anaragsak kalata, tapno asit ganda ka dagiti tattao. Ay, day taman ti praktisak nga aramidin. Na, apay anasken a praktisam. Nalakalaang mati umisam. Kitaem ni Pari Badong. Addaman wenno awan ti kwartana, nakaisam lata. Iso akitaem. Ison ti kay kayat ni kwarog akadwa. Agure man ta praktisak man analay. Ibagam ka dagiti padam akakagawad, mare. Tasaan da ko mga agbutang kan ni Inteng. Umasidagdalatakan ko na. Ibagbagak nga roday ta kadakwada, maray. Kat no nagprak-practice ni Inteng nga umisam. Ay masapaw la praktisan na. Ay wen tapno saan amadlaw apilpilitan na. Ay wen Ay nga kasanaw no awan kwarta na. O di agmisuot tumanan. Ay saanan, maray. Kanayunan anak kaisam. Ayan ngayon ang kain. Ay, nakatugaw ijay salas. Sana na naungay. Asit gam ngamin Sige, antay. Angkay, kunan yan tiba ng asan ka kanun na naungay. One met. Uy, nakaisam ka nang kay. Niraksa ka kon kwarog. Agkat katawa ka pa yan. Apay, anyat basapul ba? Ay, kwarta man nga rodang kay. Ay, umutang ka. Agungot kan sa manay. Kasangsangpon mo pa lang umutang kaan. Dumawatak man laang. Tapno saan kan nga agungay. Nakarkaraon. Ha? Sige na hanggang. Ikan na ko ni ti kwartam. Saan kan nga agungay. Tapno saan ka lumakayatagaw. Dinawatan nakmanan di kwarog iti kwartan. Ay, isumot lagayam anak kaisam arimwar. Ay, awan ti kwartak. Kat, saan manen ama idrawing day tarupam? Kakaiso na kwartak dinawat na pailaan. Ay uray, takaanakam. Maan ano kumano ikammet sagpaminsan. Aray! Na. Arinteng! Ne, Na. ni kumparim abadong. Ay ayaban na ka. Aray! Apay. Nakaisam mo, di kwaraw, hindi nasabat ka. Inikam ka no, ti kwarta na. Awang nga ro kwartak. Apay, dumawat ka man. Ay, ununaan ka, nay. Ay, sana ka dumawat ti kwartan, paray.
Agmisuot ka manin ako na akon. Sana kwarta ti kasapulak. Anya nga ron ngay. Dumawat akban iti bulong ti marunggay paray. Ay kat agala kalata. Nayuna kon ati dawatay. Anya pay. Papaya paray. Tapno kumplito si Ricados. Ay, asino tisan nga agmisuot no kastoy ti kabaranggayan. Dawat ang maaminin. Huwag ko nam kadilatan, Inteng. Sige. Alam no anyat ka sa pulam. Kunakon kahit analakakaitan akasarsarita paray. Isaw ti istorya ay kadagiti tao no agdamag da kanya. Nangag mo, Inteng. Iso nga umisam ka. Nga oray awang makukwarta. Katuan Oh, uray awan makukwartam. Uray pa'y no may dakadaw-dawatan. Umisam kalata. Takasta, tikunada, a public service. Ay, kapitan. Adaman, wano awan kwartam, umisam kalata ngamin. Ala, sigay. Tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basir. Sound effects, Glenn Binaweng. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagtingan.